cek satu. Audio cek. Selamat siang untuk kita semua pada kesempatan yang penuh dengan bahagia ini. Kami dari Majelis Shalawat Banjari Gambus New Al Bustan menyapa panjenengan semuanya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Salam taklim kami sampaikan kepada seluruh sesepuh masyayikh yang ada di kediaman ini. Salam hormat kami sampaikan kepada keluarga besar Mas Amin Kutbi beserta nyonya Sri Wardani. Salam hormat, salam taklim juga kami sampaikan kepada segenap panitia yang manakala telah ikut andil berpartisipasi dalam pagelaran acara ini, kami mengucapkan terima kasih. Salam hormat, salam taklim kami sampaikan kepada seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang bisa menyimak suara kami melalui dari Anissa Audio Rental Professional Sound System yang pada saat ini menjadi partner bagi kami, mengucapkan terima kasih. Salam hormat salam taklim kami sampaikan kepada Kades Benasare Haji Sarbini yang tentunya telah memberikan izin atas terselenggaranya acara pada kesempatan hari ini, yang kami mengucapkan terima kasih atas izinnya. Awal dari perjumpaan kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita bersyukur ke ilahi Rabbi dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan ma'unahnya kita dapat menikmati nikmat pada kesempatan hari ini, dan tentunya limpahan rahmatnya dapat kita rasakan pada kesempatan hari ini, sehingga kita dapat menikmati sebuah kata al-aqlus salim fil jismis salim, pikiran yang sehat terdapat pada tubuh yang kuat. Penikmat musik rebana dan juga pecinta salawat Nabi yang hadir pada kesempatan hari ini, juga segenap para tamu undangan yang mulai hadir pada hari ini bertepatan dengan hari Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu kado terindah, hadiah terindah bagi kami dengan kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hari ini bertepatan dengan hari Kamis, maka kita berterima kasih pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas hadiah yang telah diberikan, dan perbanyaklah salawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kelahirannya kita dapat mengetahui perkara hak dan juga perkara batil. Sampaikanlah salawat dan salam sebanyak-banyaknya. Penikmat musik rebana juga pecinta salawat Nabi yang hadir pada kesempatan hari ini, perlu panjenengan ketahui bahwa kami menyongsong majelis kebesaran kami, yaitu Majelis Shalawat Banjari Gambus New Al Bustan, hadir dari sekitaran Jalan Kayu Kembang, Desa Kolpo, Kecamatan Bangbatang, Kabupaten Sumeneb, bersama sederet musisi handal berkualitas dengan vokalis dengan kualitas dan juga kapabilitas yang sudah tidak diragukan lagi, untuk memberikan satu lagu sapa perdana di hadapan panjenengan semuanya. Dan juga sudah hadir di tengah-tengah kita ada Al-Ustadz Ferdiansyah, ada Al-Ustadz Khairul Umam,
ada Al-Ustaz Fathur Rahman, ada Ustaz Busrini Muslim. Satu kesatuan dalam majlis salawat Banjaringan Busnu Al Bustan yang pada kesempatan hari ini bekerja sama dengan Kiki Production yang tentunya dengan karya-karya yang sudah tidak diragukan lagi. Dan juga masih ada Anissa lewat Bung Operator Handal, ada Mas Nihwan yang tentunya kami ucapkan terima kasih kerjasamanya. Untuk itu terimalah persembahan lagu perdana dari kami melalui suara merdu berkualitas dari Al-Ustaz Khairul Umam El Mufid, ada Ustaz Fathur Rahman, Al-Ustaz Busni Muslim, Al-Ustaz Febri Ansyah. Terimalah persembahan perdana dan kami mengucapkan selamat meriasaki alunan dari kami. Sekian lama ku ucapkan rindu diriku padamu di setiap malamku. Sadarkah diriku mengharap syafaatmu. Engkaulah panutan di hidupku. Sallallahu Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang harus ku rasakan, ku lontarkan di sepanjang malam. Engkaulah Rasul pilihan, betapa sifat dan sikapmu ku tanam dalam kerinduan yang harus ku rasakan, ku lontarkan di sepanjang malam. Engkaulah Rasul pilihan, betapa sifat dan
di sepanjang masih bersama Majelis Lawan Banjari Kampus New Al Bustan, Kiki Production, dan juga Anissa Audio Rental. Sekian lama ku ucapkan rindu diriku padamu di setiap malamku. Engkau penerang umat manusia, manis senyummu pada wajah seluruh dunia. Sadarkah diriku mengharap syafaatmu, engkaulah panutan di hidupku. Kerinduan yang harus ku rasakan, ku lontarkan di sepanjang malam. Engkaulah Rasul pilihan, betapa sifat dan sikapmu ku tanam dalam dalam. Kerinduan yang harus ku rasakan, ku lontarkan di sepanjang malam. Sekian lama ku ucapkan rindu diriku padamu di setiap malamku. Engkau penerang umat manusia, manis senyummu pada wajah seluruh dunia. Sadarkah diriku mengharap syafaatmu, engkaulah panutan di hidupku. Kerinduan yang harus ku rasakan, ku lontarkan di sepanjang malam. Engkaulah Rasul pilihan, betapa sifat dan sikapmu ku tanam dalam dalam. Kerinduan yang harus ku rasakan, ku lontarkan di
sepanjang. Ya Rasulullah ya Muhammad Allahumma salli wa sallim. على الزحمة ليلا لأني لا أحبها Allah, Allah, Allah. بلى وليالي العشر والسبع والبدر بلى والذي ترينا عبده وعظمت أيام بديحة والنهر تداويت أن ليلا بليلى عن الهوى كما يتداوى شارب الخمر بالخمر ذا البدر حسنا والنساء كواكب فشتى ما بين الكواكب والبدر Masya Allah. Selebur salawat InsyaAllah Allah syafaat dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Selebur salawat InsyaAllah Allah syafaat dari Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيوة يا الله وعسك. يا سلام.
شاء الله. حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حب القلب سينا وعملنا كلنا في الهوى سوا، في الهوى سوا. حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حب القلب سينا وعملنا كلنا في الهوى سوا، في الهوى سوا. اللهم صل على محمد. فشلت ومحتيله واقول بنا يكلمه، واشكت له ومحتيله واقول بنا يكلمه، فشلت ومحتيله واقول بنا يكلمه، فشلت ومحتيله واقول بنا يكلمه، ودرينا حبينا ودرينا حسينا، ودرينا حبينا ودرينا حسينا، ودرينا كلنا في الهوى سوا، في الهوى سوا. حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حب القلب سينا وعملنا كلنا في الهوى سوا، في الهوى سوا. يا سلام. صلاة الله ما لاحت كواكب، الأحمد خير من ركب النجائب، صلاة الله ما لاحت كواكب، الأحمد خير من ركب النجائب، هذا حديث صورة باسم الحبائب، هذا حديث صورة باسم الحبائب، فهز الشكر أطاف الركائب، أطاف الركائب. حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حبينا بعدينا ويبغنا بسرنا، حب القلب سينا وعملنا كلنا في الهوى سوا، في الهوى سوا. يا رسول الله يا محمد. Satu persembahan Tohirul Qalbi bersama Ju Al Bustan. Allahumma sholli ala Muhammad. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على
والشمس كبسمته ظل ظليل وعبد الله سيد الخلق ومصطفى وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله عليه وسبحان من سواه وقدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاك ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه يا رسول الله يا محمد اللهم صل وسلم وبارك.